Sekang pelawo sar mem songno joto no khulumkha te audience nai tongnai rongno bo joto no khulumkha Mokolo pelayo nono Baini kogno shana thangke no Nono shimi kawo wanshogo Puke bo nogo ima Magthang bo khanao khora Puke bo nogo ima Magthang bo khanao khora Khalai kha ano ko bor khanawo nini khora khanawo nini khora khanawo nini khora Cover the sabaiga sagradi audience ro cover sakhnable Phadi sini Judges ni comments no te sa hene hi seng khanai na le ne sini sa Satyaranjan no angkoi ne boni comments regradi bahai ma tong kha Au ganto khana to khano takisha nang khorang no mane otak patukar jamun bari thangma hai ngota abna kaisa nang ngomok khaidi hambai Thank you sir Sini Sir Hemanto Belak khana thoka experience khub nini expression khub kaham tebo control khlai sabdi khorang no hotat hotat khlai mane ta dundita khorang keti no talang di Awa hai keno sini Sir kaplai ni phukti boseng beni comments khamai ne Belakhe khana thoka tisha resapte taibo hamui thangan Awa hai keno all the comments no ti seng table positive play sekangai thanani abose paringai belaka hambai bukhuk Ratna next rasamung sengbin thani desa khana lai pine
beautiful. Belai ke khna ta tokai rasabai khna rekha sini buskango. Phari bini final comments. Sing tabo khna nalai nai sini sar soroni khukti ke puila khna lai ne. Bela-bela khna thoka pula ni resap mo kitsa defect tungo kaisa ontrao kaisa pitch bo kitsa ngkong kha mana suro thangmaya kai olo ontrao haboi bo kaham khna tlang kha kai tabuk second ne bo ka or no comment kaham Great. Thank you, sir. Sini Madam Torbalan khukti ke khna lai ne. Au, takuk sorot sama bayang kabaksano ko kaisano puila ni rica mongo hainut nanglia nini tabu ulningkai knatoka belai knatoka. Belai Thank you, belai ka ma'am. hambai. Sini saronin khukti bo sing comments na khna lai ne. Puilani recamong jeta tongmani abo je nut sakani nut kisa nangteti ke nangyang phaigando ngai second recamong kahamno thanga haipona tesa feeling norong thani chin expectation tebo bari phai tabo tam male jeng 40 jonan hoite tabo 16 jona phagya haide 16 jona ni tebo khangke norong thani tebo jeng expectation khaibo ga expectation nang tebo rinani chaitok di bu jaga nini feeling buba haingnai nang tabuk je resamani sudu totran simi khorang nongkhorka ingya hediba oroni nongkhana nangnai bukhani je nang je expression abo nini khorang gobo phaina nangnai haike je resam utebo ekdom khana to overall second resamu kaham. Thank you, sir. Very well. Thank you so much, Bukhuk Ratna. Phadi